Yes, bahaye ikaze kuri Ntibisanzwe TV. Yumva kuri mikoro yitwa Gilbert Shimwe. Katwerekeze mu mahanga muri Iran. Israel yagabye ibitero by'indege ku bigo bya gisirikare. Israel yagabye ibitero by'indege ku bindiro by'ingabo za Iran. Agwamo abasirikare bayo babiri, hangirikana ibindi bikorwa remezo bitari byinshi cyane. Gusa nanone itangazo ryanyuze kuri televiziyo y'igihugu cya Iran byemeje ko abasirikare bayo babiri baguye mu bitero by'indege byagabwe n'ingabo za Israel mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu. Igisirikare cya Israel kandi cyatangaje ko ibitero by'indege byagabye ku birindiro by'ingabo za Iran byakozwe mu rwego rwo kwihimura igitero cya Iran yagabye kuri Israel ku itariki ya mbere Ukwakira 2024. Gusa Iran ikabayo yatangaje ko nyuma y'ibisasu byinshi byarashwe na Israel hirya no hino mu miji ya Tehran, ibyangiritse byangijwe n'ibyo bisasu atari byinshi cyane nk'uko bitangazwa n'ibitangazamakuru birimo na TV5 Monde byabitangaje. Gusa Israel kandi yemeje ko yari imaze ibyumweru itegura ibyo bitero mu rwego rwo kwihorera kuri Iran. Yarashe ibisasu biremereye ku butaka bwayo mu intangiriro z'uku kwezi Ukwakira 2024. Urwego rushinzwe ubwishingizi bwo mu kirere muri Iran rwemeje ko bitero bya Israel byibasiye ibigo bya gisirikare mu ntara ya Tehran niza hitwa Khuzestan mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Iran, ndetse n'ibigo bya gisirikare biri ahitwa Ilam mu burengerazuba bw'igihugu. Ku ruhande kandi rwa Israel rwemeje ko yarangije ibitero yari yateguye muri Iran mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 26 Ukwakira 2024. Ariko yongeraho ko ubutegetsi bwa Iran nibwibeshya bukongera kurasa ibidi muri Israel nayo igomba kuzahita isubiza ikarasa Iran. Umuvugizi w'igisirikare cya Israel kandi yagize ati ubutumwa dutanga burasobanutse. Abo aribo bose bagerageza guhungabanya leta ya Iran, leta ya Israel bashaka gukomeza gushyira akarere mu ntambara nini kurushaho, bazabyishyura kandi ikiguzi kinini. Ndabashimiye. Umvuga kuri mikoro yitwaga Gilbert Shimwe. Mukomeze mukore ibiganiro byacu.